স্যার নমস্কার। কর্ণ ঘটনা দুর্ঘটনা হয়েছে সেসবর শীঘ্র সমাধান হয়েଯିବା দরকার। তোরে কাম কর তোর কিছু ହେଇନି ତ ମା? नहीं डैड। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା তো প্রীতমକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସ ମୁଁ ଏ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ओके ସାର୍। डैड। कम ऑन यार। कम ऑन। इधर सर। नो टेंशन। एमती छोटिया कथा बोले टेंशन आवा किछि दरकार नहीं। ମୋ ଝିଅ ସାର୍ ବ୍ରିଟେନରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ଟିକେ ଅଳ୍ପ କେଇଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ବାହାରେ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ପ୍ରୀତମ ସହିତ ତାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ସେ ଦି ଜଣ କୋଉଠି ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।